ман медонам ки шумо аллакай дар сомонаи айтиомӯз аз рӯйхат гузаштаед ва дар як аз курсҳо низ сабти ном шудаед, вале намедонед ки чӣ тавр ин платформаро истифода баред ҳамчун донишомӯз. ба мисли он ки ту бори аввал ба донишгоҳ меравӣ ва намедонӣ ки синфхонаи физика дар куҷост, синфхонаи химия дар куҷост ва чӣ тавр бо омӯзгор дар тамос шудан лозим, чӣ тавр бо ҳамсинфон суҳбат кардан лозим. Барои ҳамин хавотир нашавед. маҳз барои ҳамин ризо гирифт дар ин ҷост. ман ба шумо нишон медиҳам ки чӣ тавр аз курси харидаатон самаранок истифода баред, то ки ҳамон маблағе ки аз нафақаи бибикалонатон гирифта будед масрафи бефоида нашавад ва вақтатонро низ бефоида масраф накунед. Барои ин корро кардан ман умедворам ки шумо аллакай дар айтиомӯз аз рӯйхат гузаштаед ва агар ки шуда бошед тугмаи идомаи таҳсилро зер мекунем ва баъдан тугмаи ворид шудан ва ё ки идома бо Google ва ман яке аз корбари худро истифода мебарам ва чизе ки мебинед ман аллакай як курсро харидорӣ кардам ки ном дорад ITF Plus тоҷикӣ ва агар ман хоҳам ки онро таҳсил кунам ба ман лозим аст ки дар болои он зер кунам ва баъдан чӣ тавре ки мебинед дар ин ҷо мо дорем интихоби идомаи таҳсил ва аллакай ман боз 5 ҳамсинфи дигар ҳам дорам ки бо ман таҳсил мекунанд ва ба ман лозим аст ки тугмаи идомаи таҳсилро зер кунам ва баъдан бале ин қисм аст, яъне ин нигоҳ кунед, ин дарси панҷум аст ки айни замон ман омӯхта истодам. Ман мехоҳам ки дар бораи якчанд тугмаҳо ба шумо суҳбат кунам. яке аз онҳо ном дорад анамин тугмаи кабуд. агар ки ман онро зер кунам аллакай дарс оғоз мешавад, агар ман бо як бор дигар зер кунам дарс пауза мешавад ва дар ин тараф чӣ тавре ки мебинед пешрафти шумо аз 17 дарс 4 дарсашро ман такмил кардам ё ин ки ба итмом расонидам ва агар ман хоҳам ки ҳамин дарсро ба итмом расонам ба ман лозим аст ки тугмаи аломатгузорӣ чун такмил шударо зер кунам. Вале чӣ тавре ки мебинед дар ин ҷо гуфтаанд ки барои анҷом додани дарс ҳадди ақал 70%-ашро тамошо кунед. ана ба ман лозим аст ки 70% ин дарсро тамошо кунам то ки ин дарс такмил шавад. ва този ту гуфта метавонӣ ки ҳей Ризо, чаро ки шумо ин корро кардед? Чунки мо мехоҳем донем ки оё донишомӯз то куҷо ин дарсро такмил кардааст. ва чӣ тавре ки шумо медонед мо дар сомонаи айтиомӯз як қонун дорем. Қонун он аст ки 7 рӯза кафолати баргардонидани пул. ин чӣ маъно дорад? маънои онро дорад ки шумо чун донишомӯз дилхоҳ курсро харидорӣ мекунед ва дар 7 рӯз имконият доред ки агар ба шумо писанд наомад он курс ва умуман муаллим гӯшчапар бошад, маблағи худро бозпас маблағи худро пурсед ё ин ки гап занед ки Ризо маблағи маро баргардон. ба ман писанд наомад курсҳои айтиомӯз. барои маълумот дар бораи бозгардонидани маблағ ба шумо лозим аст ки камтар ҷустуҷӯ кунед дар сомонаи мо ва дар ин ҷо навиштааст ки оё айтиомӯз озмоиши ройгонро пешниҳод мекунад, вале дар ин ҷо мо гуфтагӣ ҳастем ки кафолати 7рӯзаи баргардонидани пул. агар шумо аз курс қаноатманд набошед ва онро дар давоми 7 рӯзи охир харидаед, шумо метавонед ки барои баргардонидани маблағ ба мо дархост равон кунед. айтиомӯз барои курсҳо кафолати баргардонидани пули 7рӯзаро пешниҳод мекунад. қобилияти баргардонидани маблағ маънои дорад ки зиёда аз 30% муҳтавои курсро анҷом дода набошед. барои мисол агар 31% кушид, тариқи автоматӣ аз рӯи қонуни айтиомӯз шумо имконияти бозпурсидани маблағи худро надоред ва боз ман хоҳиш мекунам ки дар ин ҷо сиёсати бозгардонида ва мубодиларо низ як бор хонед ҳамчун донишомӯз, чунки мо дар ин ҷо гуфтагӣ ҳастем ки мо мехоҳем ки ҳамаи донишомӯзон аз курси харидаашон қаноатманд бошанд ва агар ки 30% онро ба итмом нарасонед, шумо лозим аст ки тугмаи баргардонидани маблағро зер кунед ва баъдан дар ин ҷо шумо метавонед ки ҳамон маълумотро пурра кунед, ҳамон тасдиқкунандаи хариди худро ва мо маблағи шуморо бармегардонем. ва бармегардем ба ҳамон дарси панҷуме ки ҳозир ман хонда истодам. акнун нигоҳ кунед дӯстони меҳрубон, ман ҳатто имконият надорам ки дар ин ҷо зер кунам. мегӯяд ки диққат пешгузаронии ғайрифаъол аст. бале бори аввале ки шумо ин дарсро мехонед, мо ҳаракат кардем ки пешгузарониро ғайрифаъол кунем, чунки бисёри донишомӯзон диққат кунанд. вале ту гуфта метавонӣ ки ҳей Ризо, ма фикр мекунам ки ту тези бад гап зада истодаӣ. агар ки шумо фикр мекунед ки ман тези бад гап зада истодам, ба шумо аллакай система имконият медиҳад дар ин тараф дасти рост ки дар ин ҷо спид, анамон суръатро шумо метавонед ки 1.5 кунед то ки тез равад. агар ки шумо фикр кунед ки ман тези бад суҳбат мекунам, шумо метавонед ки суръатро пастар кунед. ва бале акнун дигар ин ки шумо метавонед ки бо ба тариқи ин тугма онро бисёртар калон кунед ва ё ин ки шумо метавонед ки онро дигар калон накунед. хоб ин як ва ҳозир ман ин дарсро пурра тамошо мекунам ва вақте ки ба итмом ки расид, тугмаи аломатгузорӣ чун такмилшударо зер мекунам ва баъдан боз дар давоми ҳамин дарс ман ба шумо нишон медиҳам ки чӣ тавр ба телефони мобилиам аз веб дар сомонаи айтиомӯз ворид шуд ва курси худро таҳсил кард.
خوب من الکی 70% این درس رو به اتمام رسونیدم و با من این درس امکانات میداد که تگمه علامت گذاری چون تکمیل شده رو زیر کنم. وقتی که اون رو زیر کردم طریق اتوماتیک چطور میبینید درسی نو شده می شود و باز من تا که درسی نو رو نیست تحصیل کنم. چطور که میبینید این درس رو که ما در یوتیوب نشر کردیم و رایگان که نیست و که پولکی کی است آن دیگر نمود است و با مثل ایتی آموز رنگی سبز دارد تگمه پلی و پاوزش و چطور که میبینید در اینجا ما میتونیم که 10 دقیقه با پشت رویم و 10 دقیقه با پیش رویم و یا اینکه ما میتونیم در اینجا اداره کنیم صدا رو بلند پستی پس میتونیم صدا رو اداره کنیم و ما باز میتونیم اداره کنیم در اینجا سرعتش رو از همه پیش خود اگر تیزی بعد میگذاریم یا اینکه اگر فکر که من تیزی بعد صحبت میکنم شما میتونید که سرعتش رو باز پستر کنید و اینکه شما در اینجا صفتش رو میتونید اداره کنید 480 750 و 720 و 1080 و اینکه شما میتونید که این رو کلان کنید و این در حقیقت چیزی باز دیگه چیزی که من میخواستم دربارش صحبت کنم اون است که درباره درس چطوری که میبینید اینجا در بررسی نوشته شده است و شما میتونید که در اینجا ببینید که چی گپ خبر است و آموزگار چی نوشته است و از این درس چی آموختیم رو هم داره و شما میتونید که با تگمه قبلی رو زیر کنید که با پشت میرود تگمه بعدی رو اگر زیر کنید با پیش میرود. خب و دیگر قسم این نام دارد نظرها. اگر که شما یگان سوال داشته باشید با آموزگار و یا اینکه با همسیفانی که شما در این درس دارید و آنها نیز این درس رو تماشا میکنن شما میتونید نویسن که روز بخیر من این درس رو نفهمیدم. برای مثال نفهمیدید اگر سوال خود را می‌نویسید و تگمه ارسال را زیر میکنید و طریق اتوماتیک الکی ریزا گویف یک ثانیه پیش نوشته است که روز بخیر من این درس را نفهمیدم. اگر که آموزگار خواهد به این جواب میگوید و یا اینکه اگر که همصنفتان خواهد به این هم جواب میگوید و اون من مصاحبه میشود و جامعه میشود و مردم شرح می نویسند و این در حقیقت که باز دانش خود را هم رسانی میکنند. و بله دوستان مهربان این بود از طریق وب از طریق براوزر چطور استفاده بردنی برای مثال این درس ها رو اگر که این درس رو تمام کردید علامت گذاری چون تکمیل شده رو زیر میکنید و با سنجش میرود و سنجش رو نیز همین خیلی خوش میکنم که آغاز سنجش رو زیر کنید و بعدا سوال ها رو جواب گویید و برای مثال ارسال بیاید اکنون نشون میدم که چطور سامانه ایتی آموز رو همچون دانش آموز استفاده برد در سمارتفون خود. برای این کارو کردن با سمارتفون خود رو در دستمون میگیریم چرا که من در دستم گرفتم و بعدا با براوزر خود وارد میشیم. اگر شما اندروید رو استفاده میبرید خوش میکنم که براوزر کروم رو استفاده برید و یا اینکه براوزر دلخواه خود رو. ولی من سفاری رو استفاده میبرم چون این سفری به من پسند است با اون وارد میشم و بعدا در جای گفتگو مینویسم ایتی آموز و بعدا چطوری که میبینید گوگل الکی اولین سامانه رو پیشنهاد میکند که این سامانه ایتی آموز است در اون زیر میکنم و بعدا در تگمه ادامه تحصیل زیر میکنم و بعدا اگر که خواهم نام کاربری رو مینویسم ولی من میخوام که زود وارد شم چون وقت برای مصرف کردن نیست برای همین با طریق گوگل وارد میشم و بعدا بله رمز خود رو وارد میکنم در اینجا فیس تایم تست بعدا گوگل میگوید که جیمیل وارد شو و ما رو تصدیق کن. اوکی با جیمیل وارد میشیم و بعدا گوگل رو تصدیق میکنیم که این ما هستیم در اصل و گوگل پیشنهاد میکند که hey it's you yes it's me. اوکی برمیگردیم با سفاری و طریق اتوماتیک همه چیز افسانه‌ای است و ما الکی که وارد شدیم. خب اکنون چطور که میبینید این در تلفن موبیل است و کورس های من الکی در بالای کورس هم زیر میکنم و بعدا ادامه تحصیل رو زیر میکنم یا اینکه در چندم درس بودم در بخش دوم بودم و اولینش واحد پردازش مرکزی و چطور که میبینید این در تلفن موبیل است که خیلی هم زیباست. در اینجا هم نظرها دارد بررسی دارد و در اینجا هم با تگمه بعد دارد و علامت گذاری چون تکمیل شده و خوش میکنم دوستان مهربان آموزگارانی عزیز دانش آموزانی عزیز وقتی که شما درس رو تمام میکنید هرگز اما وقت از خاطر نبرید تگمه علامت گذاری چون تکمیل شده چون که اگر این تگمه رو زیر نکنید هرگز با درس دوم یا که با درس سوم یا که با دیگر درس نمی رود و اگر خواهید در اینجا شما میتونید که شرح نویسید این شرحی تستی است و ارسال و دیگر همه چی افسانه‌ای است. بله من امیدوارم که شما الکی فهمیدید چطور استفاده بردن سامانه ایتی آموز رو همچون دانش آموز
و برای کامیابی در تحصیلتان و امیدوار هستم که تحصیل میکنید و این کورس رو با سر بلند ختم میکنید.